گرتیا ناو قصرê rojekê betiya mos çû cem Sûziya tevnepîr. Binêr Sûzî, min bibexşîne. Min tu dawetî partiya xwe nekirî, lê belê? O dêr min têr nedikirin. Tamam, ya rast sedema esas ne ev bû. Rastî ev e ku bila dilê te nemîne, lê belê her kes te didirsê. Binêr, ez te nas dikim û dizanim ku tu yekî pir başî. Lê belê ji bo yên din ne ew qas hesane ku mesele me ew e ku tu nikarî bipeyivî. Divê tu ji xwe re awayek bibînî ku tu xwe îfade bikî. Ne bi vî avayî. Tu yê bikî her kes ji te birevê. Çawa? Nizanim, belkî jî bi awayekî dizanim. Heke tu tiştekî bi rastî jî deradetî bikî, êdî wê tu kes ji te netirsê. Ya rast ew ê wisa bibe ku qelik ji te hez bikê. Serkeftin Sûzî, vî qasî bi xatirê te? Divê Sûziyê şaheserek çê bikira. Pir dixwest ku xelk jê hez bike û wê qebûl bike. Di wê gavê de maka mozan jî di wir re derbas dibû. جوبك وجيدا احمقين خيتك هون لهيفيات شنا زوم الجبيدة درخينن نوبداران Sûzî bi tevnika wê ew girê dan û birin serayê da ku were mehkeme kirin. واو من قد ندي بماجسته قاس حرس ببو اوي قلتي كيه ها لگور كسوزي قرتنا خويايا تشتكي بر خراب كريه ورا حاصل كسوزي عتبه قرتن دياركم كان حد بقارن ويلا خدي Sûzî ya reben çi qewimî gelo. بلا هركس بزانبك والسوزية بخيانة مظن سوجدار إيلان دكم جبر في سوجيجي صبا سري شفقي بلا قطكي بيجي كرن حتى جزاي وي بجي بي وي ببي زنداني أو إيدام ببي خويايا كشاشيك چه بويا Sûzî معصومة نممكن اكو اوا وأوين كل دشي حكمي مرابن أمي وان جي بهمان أواي جذبكن هو يا ربي يا استاذ منا هرتم دي سجلنا خوشا زبكة نترسى Sûzî ازي صوت دم تازي تربر ندم دايد زو Betiyê wê xwe bavêta talûkeyeke mezin û alîkariya wê bikira da ku ji wir bireve. Lê belê ew ê çawa ji nav hewqas muhafizan derbas bibûya û biçûya cem wê. سوزي ازادم تجبر خلاص بكم دمات مساج قلت وربر باجي مسكنا باز ندى تسليم به دات وتجاران دات نكاري من بقري كيرنتي حرام مسكن جيش ملاخناك Sûzî ez ê vêga vê tevnikê vekim خویایا من دیسه زیده هنگف خواریا افچوکو از ریه کی دن ببینم تو تفنه لب از ریگا ورم بردستی سبێ بوو Sûziyê
لەبەری و تشتێکی دووخە بێلە نەدەخواست ژێ دنیای هەرە. اینجا چی بود؟ که خوب بدن عالی اوه داویە تەڤنە پیرێش خۆرە ئاوەیەک دیتە بوو و خۆ ئیفادە بکە. اوه از راستیجی تشتکی محتشمه اوی پر حیف بویا کو شارزایه که ولی با آفره بچوا سوزی چه حوجه بو منانی؟ خویایەک و میوانێ هەنە سوزی ئەس ژبر دەرباز دەبووم بەڕاستیشی ناخواست بمسەدەمێ تەشقەلەیەکێ درجی بردن او خیتکا گیج نخما منه سوزی از جزای تا بطال دکم و جیرو پیده تدکم ترزیا فرمی یا سرای تو دکاری بکن جن من دست پی بکی تشتکی کن خواه بکم نینه بەلێ هەکە جارێک دن هون ڕاستی تەڤنە پیرێکی بێن و تەڤنکا خوا دهونە بلات بیراوە دەبە و ئەو نەکو دخوازەوە عاجز بکە تەنێ دخوازە خەڵک ژێ حەز بکە.